dey ba sam. Bra twen jina baby answer twen. Oh, adai. Oh, bra jai, we no cry. Hey, na me na wona me ka say say to bo wo de to bo me wi me hu to bo. Eh, dey ba sam na ba. Message na to bo bra den wo ha me pa to bo. Nana way. Faka would fa dropping metuya. Brafriki ko say sia. Fa dropping abra na be sha once. Oh, me won so you dey yakasa ma na dey go. Me say fa dropping abra. Obi enwi faka na abra tete abehwe de asi. Me say be sha de ka hu me twan. Okay. Would say sia 5 minutes. Baba. These are some of the reason why. That? No, don't. We're just sitting here, and then this person just comes disturbing us. What is wrong with this lady? No, you know her? No, so nya botar kakra. Huh? Ogo automatic and you crutch you. Steam at it. Yeah. Now where am I? And who is this one too? Huh? Now, Miguel, I'm in a panisana or new confrontations. No, are you telling me or you asking me? I'm telling you, she's my girlfriend. Say me and wine. Johanna. Me the CEO of one group of companies. That why? Now, I'm not calling you here. Miguel. Okay. And what is that? Excuse me, sir. What is going on? What is what you do? Miguel, make come ask my sister. What is We're just here for holiday. Sorry, Miguel. Just holiday. Stop disturbing us. If a holiday, you'll be together, but in nature. My mom, please. What are you? I will go back tomorrow. I'm telling you. I will go back tomorrow. What's my for just my same reply? If I get me, calm down. What is that? You sit down. You promised me. You promised me. You're feeling that's something pretty. Now. I was a same connection here. Mr. Gallon, you know, I didn't reach America. I'm put him in a some connection. Well, I'm Mr. Gallon, you might magic him from again, you know, I'm one of our property. Oh, property. If you care to know, so one of our property. Who property I can follow here? Got on way. And you would know that that's all property. Ah? The bachelor, man. May challenge you. Let me challenge you. May challenge you. For playing that. Mafu bicycle. Bicycle, Mafu, play a Mafu no for Mr. Gallon, you know. Mami Caro, Mami Cabbage, Mami Beans, Mami Cotodena, Mami Koto Kakra. Mami Wele, Mami Caro, Mami Cabbage, Mami Beans, Mami Cotodena, Mami Koto Kakra. Keba show, no show, Keba show, one show, Keba show, no show. Keba show, no show, Keba show, one show, Keba show, no show. There was some. Braja, mean to me. No, somebody on a buy and to be I saw catch them. Why, maintenance be oh, how some mean to me because I'm money. What the comment? Oh, the coin here, so bit to me because baby no Jano. There was some Nabaka or Braco. There was some catch. I miss a quack at Yaman, none won't. Jai, into war Pammy and I said, oh, there be mean Pamoy and then more cock and Napa 7 or Ben answered the out. Oh, fair free so. Hey, me not the matter, I'm so very famous to be a day. I mean, what baby now said, Bibini catching me and I will young what is that I will too much. Men can't add a for you. Who are you? Wouldn't so why you now? Who's a mini way? You want to make us so okay. What damn what?
enya asem ba ba se twem wo makwa mu enya asem ntanka wo ba no kwasa upa ya me hwe wo tiri hwina na metimi so wo kyere wo ntina mpese me boa wo upa wo da wo ba hu ebisa ne efem me onyam ma tete se wo sika ne se wo na wo tete ne so wo ti ni wo na nka mba na mpese me obi no Mr. Kan mi hu na dia me ye ntanka me ma obi e fa ho okura me mpa me je no fa ho ya no kwase ko so a wadwen o se wo yetu ma awale boni egumani mase Mami ada wo yare. Ada hina no wawu. No bia wi na wusu. Wusu wanya akwo ya mi se wo ba hwe hu hie na ja ye no kakra ka na de wuti efe du hwe anye yi. Na enye pizza na glass e bi enesi ya. Ano kwase mami pa na aduan no ato no ntumi ni anase den a emanisu pizza any glass se bi enesi wo ada hina no anu wasole ko hina no wasole ko pizza benesi wo ne pesi wo no mose oni mose pizza be na tese wasole ko hina akwa na won ne ba na trans na menga zo njira akwa me e min tena se den na mu che do ama nkrofo nsu akata aduan yi so na wo ba be dia one cent don't add them mama kafe na trans na be ba na ne wo ye de e da asem den na esika chere yale ba no tese obedi so de che mama mu pa de awurade mama nwo abotare che ukunu odesi Jesu na wani agina ukunu ja ho ene ne nefe wapua wani agina mimi obrantire ba obu asekasa obu ase won fe di kura na kasa tie Jesu wo frem se memra me ba hwenia Jesu na kasa na mintie abrante no yale ba ansa na metete mu you say ja wafa won ye na meka Jesu to obu ase ja wo be ye no bokọ yale ba na bibi ka che me se hwa ha mami ni awo ye mumu no mami kwa so me ho tete me oje wa mo Chesa branch ya betu aduan ma waja ho wusu na wudi odetu ni obroni mami tete dwendi na kasempa na wuku no de se na mami de na e jama wani subiri me do nyame jajajai na okunu ha many years no kwai sai kana me na me ho na okunu no waifa odese wo Ghana ha me de aduan me twen osama aduan kro odese aduan de jama osama aduan mi ni mami wani mete me gama papa na mi ni pedinse mete me baby sana sama mami sheni ne onwi na webeda ne ho adi a kire wo de Abre nsue apasa dona na pete se nada na wusu me sa dai o pede wa e je se mo asada na mo aya line na se si abija ni free he ekoi wusu aduru ha na abija ni na amane de na abija unua na ade ne ba ha no wa hye ni ti se abija fi tire no me nua ba me nua abija ni sa me do obi abecho se me nua no na ya abija ni wo mo na me ya China ni afa na me so aba nua ba na ba ha unua na no ne ba ha sa wona na aye line wa hye da se waja ne camera wa ewura pie me pentem me nua ba ha oh wo ha na me nua me na me introduce no ho ba ha osem se na ba ha no me ni ha right be na oso ba fi ha me mpeni pa eti o mo ntam me nua bi ama ha me mpesa ewura me se wonua bija ni no wa ba se si akọ ko fi we on time na provide ma wo kunu na ro ye ka ekunu a won ti kunu na se wa ho sa ekunu ne woni oni se wo hu ya to nti ne ko to bi hye me se ko fi no wo he ko fi ya ware woni ho okwan fa ada na bi se bi sam sana adai na ko fi wa ya ba ha ba cha da me ni right sem busa me na me ko fi me ne wa ba so ni ma me ba na ebusuani so me ka kire ko fi wa ya wo se ada ma me kan tro ko fi wunne oba no oni echefe bia je se memum e na me de mani ba to e de ba to ko fi ba no tina kan wa so ba so ko ba sama ti kuma se ko na ko bona man fa ko fi ni ma me na de se ko fi ni kura me adai na ha ma dwen sa
So me say me Kofi ni yesa. Ah me see Kofi ni. And I would try and transfer to obi so. Me say wo nua bi jani na wa head da aye la sisi a. Wan sia no kwanu. Ada na mo tete me sa. Me wale na mo ma me wa. Ya di asem kura ni ewuraje. Hey. Ante sa dia ho fefe na tese we no di behunehuna Kofi me boa. Ah, wo di behunehuna Kofi me boa. Me buy my club ho say no for rent. Me di be rent. Na wo fa rent. Wo be rent. Men talk na fa ko. And your better. Mempe. A rampage also to me. Ya watch me. Ya kata na ka. But so. Hello, mommy. Oh, Afrikiko. Oh, Afrikiko. Sa wo ja Afrikiko he ya. Na twem na meba. So mo na me kora dem ko ye. Mo abako. Me ba ha na ba ha o kira me na me ka kira so ma me me. Yo ha ka bi ho de ma yo. Krasi. Why shame? Unto me pay the kun. Kofi. I say what say? O Afrikiko. Na Kofi so apie. Na di dabre bibi wo mu ana. So, Honey. I'm telling you, if Honey. you are... Honey, please. Please, honey. Please. If you are not telling me right now who that lady was, I don't know what I'm going to do. Jesus. I've told you before, time and time again. I don't understand. She's my family sister. She's my family sister. But if she's your sister, why is she making that fuss? I don't understand. Cool down, Going cool down, to the restaurant and she's making... Why is she insulting me You like see, that? that's why I told you that... What is the whole situation? And then all your talking... I don't understand it, okay? I told you I don't like you. Please, So please, hold on. to Let me explain. ask She's my family sister. Please relax. Okay. So what are you doing now? Oh, please, I just have to talk with someone who Oh. understands me. And this is definitely not you. Alright then. Hallo? Hallo, Papa! Ja, hörst du mich? Du weißt nicht, ich muss einfach mal Dampf ablassen. Du weißt nicht, was hier gerade passiert ist. Weißt du, ich habe mich einfach nur auf den Urlaub gefreut, weißt du? Jetzt sind wir endlich hergekommen und dann sitzen wir in diesem Restaurant und dann kommt da diese blöde Kuh an und ich verstehe überhaupt nicht, weißt du, alles ist aber immer so schrecklich, seit wir hier sind, weißt du, er versteht mich überhaupt nicht. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, weißt du. Er benimmt sich, als ob ich ihn überhaupt nicht kenne. Da kommt diese Frau und auf einmal ist die viel wichtiger als ich. Was soll ich... Was? Ich verstehe es nicht. Ja, ich glaube... Ja, ich komme einfach nach Hause. Hallo? Ja. Okay, ich versuche, er soll mir das erklären und dann mal gucken, was rauskommt. Aber hey, wenn er keine vernünftige Erklärung dafür hat. Okay. Ja, ey, ich fliege sofort nach Hause. Ich habe echt keinen Bock mehr. Also ich verstehe das echt nicht, was das soll. Okay, danke. Okay, ich rufe dich nachher nochmal an, okay? Okay, tschüss. Asmo kan yidi na twene ho paa o na me ade bia msisi dem he hu camera bia wa ha na se u Kofi da bro office ye aha live ben kura na omo ye e we dem me fra boat ano me fra na abaka se me twene no mi tirim po be na de me so Kofi ba me ba bonini Singing and see dream. Cats will be so one African. It's a separate African. You could even know Kofi.